Ingane zawethu impela ngozukholo ke icwamelisha njengoba ke seliphumele kobala ngezindodla ke zemali azifaka phana ke kwintokazi etrenda kakhulu pha ku TikTok ke uTamara. Kodwa bafowethu ngaphandle masikhuluma kakhulu ke ngicela banqale nginibingelele kuyona ke Mbuso City MTV sithi njengoba saqala ngane kuyona i-channel iyake wenza kulungile uciphize usubscribe nawo notification bell konke uzithola zonke izindaba ke eshisayo nazo ezitrendayo. Ingane zawethu impela ngozukholo ke ngokuvezwe lona ke icwamelisha ngezindodla ke ezimali ke azifake phana kwintokazi etrenda kakhulu phana ke ekhasini ke loka TikTok abathi ke uTamara. Bafowethu impela ke icwamelisha ke lafaka izisombolo zemali ezibalelwa phana ke ku 3000 rand kuyona ke lentokazi. Kanti ke wengane zawethu impela ke namhlanje ke icwamelisha bese selveza ukuthi ke yena ke wayingazi ukuthi ke lezi mali lezi ke uzikhipha impela ke ngabe ziya ngakephi. Uthi nje impela yena ke wayitshela ukuthi ke elimali lena ikhiphayo ke iya ebantwini ke abakhahlanyezwe izikhukhula ekwazise phela ke izulu ke liyana kulezi insuku. Bafuthi impela ke usho njalo phana kumthandeni ke SK ephawula ke ngazo phela ke izindodla ke zemali azifa phana ke yona ke intokazi etrenda phana kubuthaphuthaphu kwa TikTok uTamara. Bafowethu impela thina ke seMbuso City MTV sithi njake siyibambe la ihlangano yona ivideo elandelayo.